siya. Anu udah gaing mah di ditu. San udah siya o anianan. Coba yuk. Nah, anian jangan aku mah. Iya mak. Tuh mak. Woi kan. Anawan siya. Goblok. Siya tadi tuh kayak anjing. Kayak orang siya goblok. Anjing mau bedung mak. Mau bedung. Udah. Kata budak aing. Mak. Baiklah. Anjing teh. Cuma kik. Nah itu cabut berarti tadi. Sama enak anjing. Mak, kenaon? Hypotheker naon siapa? Jom dengan dulu tak bawaan. Siap. Lah, rusak dia. Ustaz. Aduh. Atuh mah nyeri. Udah ku aing mak. Kurang siap goblok, kurang. Anak jana anjing. Wah, jana. Semua di semua siap. Kade, gue bisa ngari ya. Dah. Ayo jalan mak tengah ni mak euy. Kira, ayo dah mang senjata kira, mau ada senjata. Tah, mang senjata euy, tah. Sia sok kamu mana sia? Baik. Tongingan, iya. Woi! Mana deh? Nana. Yo kena cangcut. Atuh mah imah gampang kari kitu kan. Gabe. Kamu jangan dari itu. Bang, dan. Woi! Halo. Kenal? Pengen laptop. Y 2. Monyet teh.